Kadon nili Samson teron lapen pining we tokson 6 lingding tharoi sira thomke ba sirkep kichok lo pining we lasi pining we ajerding kluben tokso long wang theke lo le thanga sai do kong masi lasi pining we puthot ke bang thopot ningrong lo lapen pining we panelist mate la talk show abang so chiu chipu lo na chetong lon studio long ake hai sir Jay Gathar retired IAS nang le phantame denglo ke bang pot lapen dun thu thlang sir Rajas Tisu Vice President APHLC nang le phantame ninga klong pen denglo lapen ipadusi do thlang ani Ritu Kram Sapi APHLC women sela long a secretary nang le phantame denglo lasi non dam thu phit popor do lo posi lasi ke cheng sialam ke la hello ilitum labangso article 244A alam si chengpon policy 244A labangso a provision ki bipon ke ajerding kluilu sida piniar ni ke itum sa ke juna han mi song si pinchong de apor election apor nang le lopote labangso article 244A alam ningje po election tang de lo pulo tang de la so puthak pabe jati lasi la hini do lasi parliamentary la pen extra parliamentary do nang li pilo sa ke pui la so puthak Sagi jo nahan mi son si pin chong de lage 244A alam ke chingki o lo la pen chingki o seta chingki nang nek pole pudam kali athemai litum 244A autonomous state si prang long lo mat war phit lo nge non nge chang thu bom ta long le det lo pot ma ju 1969 aning kan si litum autonomous state talong lo 244A pin chong lo lawang suhut na APHLC tum si pin chong lo la pen ke congress tum ke la war phit lo non 1969 pen non an ke ningkan plikabra phota su selor kom lo elitum non anta chelong thu thek thedet lo lama si ahogalam lo lage constitution long provision do seta labang ke ilitum yong si en edet lote lage ameg yang lot ason je plang de ki lot ason je plang de li leng tur the de lage tur the le la si ilitum kan tur nai election hot sing tur chot nai pugali la bang e therak tu me alam lo election hot ning je chot ti tia bang ke la ilitum bang ke APHLC tum bang ke lage election hot lege ning je chot kali lo plang de ke wan tang atum lo po jo lake ilike ning dono jin alam lo asi 244A ke lake isia article la lake non anta war velan lapen lake ilitum pering thu vek ne reng kereng atlan iltum ing thur thu vek nang ji pelo ne li pam tum ke lasi laso puthak nang li klar dak pen ki than ki mum pot la lo lasi non hera chi than lo kalang lo hok lo itum songja tum jong si itum ing purpe la pen itum chesong se pulo tang te constitution ga hot pen ga mek jang lo ti lasi living document puda pulo lasi itum si ing thunang pu lasi rara tum si non ga mek prang si chini nang pu ni rara tum da mek prang nang pu la le na li pen pa chini kan tum ke to lasi dam thu philo nang non number hini a question mang ke la hello kidam tang 2000 aning kan si labang so ek selam lo IT Act Information and Technology Act pula so ek ateng bulo dang te opinion angli Facebook WhatsApp along opinion Twitter long tame opinion talk de government against mane government abirdi la som claim de pula dang te police atum nebdam chok pon ningkan nebdam check pon ningkan ge thoman hem kan sam donang ko gati sidame non labang so a provision ki pi mane la so wardik abang ke Supreme Court pen si pang dak lo pani si lasi 66A labang ke IT Act trok ke da trok e along kitok la hello police atum la puson kopini tok det lo de ratum han netam chegot lasi article 19 1 along kopini la so freedom of speech and expression pula so aputha kopini ka chi phodo masala constitution long article 19A long protection of certain rights regarding freedom of speech all citizens shall have the right to freedom of speech and expression buhelo jagipu lapen lake jokta phlang hu uni la bangge tum kadu wiseta kroivek nangji buhelo lasi
neli ke chinia teng ke opini government le claim seta ba government ye pupe de long ili tu muni tang bong ta jong si komani opini ningje amat lage nange chok che ti ko puge udun nang ko ki mati di la ta right do anya non la daki pu bangela son da ningje ri pu la pu pule de lage public itu kopi sia ke chok che ma yok ta chini un edet po lage kalang la si lage criticize po alam kalilo la si aja tunge matha ti ti hedi la son ke chok che ti pu dun lo te nang tum criticize ware pu hedi criticize wali lo ka pe chok ya phangel ge bol inang kok po lage a hok alam kiri ka pe king na dun akam ge lage claim back nang po lage la si freedom of speech ke lage do back nang ge la pen ahut isi ke ilitum for example recently the ajerding oilang Daniel ing tio phanta alang lipan ini si arrest di lapen hala sarkurim milik atum phanta ini si latum phan ing nang de seta lai hui ke non ladak supreme court ke puate ke lakin ing nang long le lage alang litum ke chok che thek dun long lo alang litum pudun lo pudun lo nang phengi pula alang litum ni poli det le lage chok che puji pudun chot na nat le lage democracy ting pula de section article 19 na ting pula te lage ningje vek long nangji la pen non supreme court ke pudak lo ningje tabe pula lage democracy alam lo la si ili tum nang ge phere nang ne lo lage la si council la tumle opinion step la poson non dai tum theglong lo sakuri boring advertisement le pisita paklang sita me ili tum dak st tum han mange isita ve lasi la soteng bulotang te lage tum ke autonomy ka be lo ke di lasi la soteng bulotang te alang tum la puson si constitution ateng ba law teng pen ka chingbar dia lo lasi la so kota kiso samo pilo bui sakuri advertisement tame tum inglong aso phan ave dia lo da council pen ke pipe dia lo isialam ke che to man si pide lo st plane atom phan la pen ka prek obc aso si kas ko pide to man si pide lo masih council tum ke claim chok ma chok che nang li hin pen pilok bi lage kado eta kamang hunai alam masih galilo athema itum ke dake sikshidul area ke cardinal tormos council kachari ta lage bang state government nang pe nang pin khana link lage kroire nahi po council lage chari nahi gali ke lage lasi dake mithang council long mithang constitution dulu constitution ateng mesidak chari nang po 30 department do non council long 30 department asiti na department long woreng awar sai oppose itu la so oppose ka paklang ibangka latung si paklang unangji lapen latung si create nangji लान अनएम्प्लॉयड दो लो बीए के पास लान दो लो एमए के पास लान दो लो मिट्री के पास लान दो लो डॉक्टर कपोल ही लान उन्डांग लो इंजीनियर के पास तुम लान दो दांग लो नॉन कार्डिंग लो अनएम्प्लॉयड इंजीनियर एसोसिएशन मतलब दो सेट लो लासी नॉन इतु मिंगलो सो फाम लादाक इतुम सिक्स शेड्यूल एरिया में था काउंसिल दो वेक अलोंग जोंसी बी ग्रेड सी ग्रेड अंदा लोंग उन ए पुलोपोते कॉपी से दोलांग लेके लासी दाके अनुका प्रेक फन पुरम हाय बेलो रकी नॉन के दोबों रूलिंग गवर्नमेंट काचारी कुमार दुम पुलो कोते इतुंगा दो वे थेंग दाके बीजेपी सीएम सिलो बीजेपी आईएम सिलो लातुमान से हाला जीटी ऑफिसर 30 डिपार्टमेंट ऑफिसर फंग लातुम सी का कंट्रोल लो लासी लातुम सी इमिथांग मुनि दे मिथांग इंग्लोंग सो दा कोन मा खाइ सोगदु इतुम के लातुम हन के जीपी उन आन के जीपी लाबंग पो लाबंग के लातुम से रेस्पोंसिबल हो रहलो लामगे साडा सोपुथा नांगली पेन अपिलो लामतार किपिदुई कांगटुंग आथे इतुम फन के 1951 पेन सी a council masi a district masi 6 schedule district pusi hok der lo la pen council da long lo la si council long der a philo bete nang me thang ili tuma phansi howang mate order pilo hukum bi der lo nang li tume thang le chesalam mo ajara sonta orenga sonan da me chesalam ko pilo ma pinon la pen long le phelang aja kong ka do ga bian da nang li tum me thang le tum phandi chikle mo pulo tang de pinyar ni
kopia posi la so la puson clear nek thede lo ituma asongja tum ke thekthia porloma mate ko mane la tumhan la son kidip het mate la tumhan kira het opson doma la ke as abinong bangke hala 6 schedule paragraph 2 sub paragraph 7 pen election ka pedu la pen voter list ka selam allo selam le det pen ajo hala ke chia so tum amen than et nang ji la pen alang li tum amen ke pilut dun long le bu alama bang allo che pe klang the det lo ama jok ta than hai det lo than hai det pen ajo than the det pen ajo ili tum political power ke hala ke chia tum long dam jui lo ili tum political pulate karbi tum political pulate election phima tha number iti election phale ili tum pudam kali political power po bang la kacari a power kacari aja kong bang hala ke hala ke chia tum long dam jui la masi ke chia tum long dam jui masi ili tum CM EM minister MP tum anta hala ke chia tum han pheri munak te tila pheri munak pe na job karbi tum phan ba inglong so tam phan sakori an tapi et nang 100% sila tum phan gi pinang ji la bang pi hai hedet la athema karbi atum phan jong si pi warat lo te hala bongali bihari atum ke vote nang pidun de det poke yo la so lang ka pheri lo la pena job si ilitum vote ki koi service anta appointment anta chipi hai hedet lo politik ki koi LP school teachers lage LP school teacher ke afrang hot ke class ke thoman ne pasan ta LP school teacher long lapen no ne class ke thom nang ne baru matriculate en ke pas ni matriculate ke suri ko an lo ne itu mangbong ta do ke mati di an ke alang litum phan PS ta dorji apolo carbidet ke litet ke inglo so tum phan ke pimelo ke ante seta la so election allo la pen voter list allo ka selam le pen jok si la ka chaplang i la pen la su pen jok ilitum deciding factor ari sihat ni tum ninggelo deciding factor mane la pusi mema pu hedi decide mane kang wai hedi ka perai hedi kang wai he la kang wai aja kong ke non ke bengali bihari tum long si dam ju lo ke che tum long si hala tum pu pete karbi tungi pu alia velo la purio karbi tungi ini ta che prat jam ye la tungi la tema ili tungi political alam e chini ne da pojo election le komarli pulale ho polisi loti pusikani ye je polisi pen politics bo bangta ison vet musikama tha he karbi to ma jahat ke seta polisi la son ka prek politics la son ka prek na se ako politics bulatel ke election palam si matha chot titi laso ke chini ne penajo amasi la election au ajak kong ke election ko mat sa phansi ka pe hai nang jima la ke hala bihari bongali tumari deng sinon dolo la masi ilitun karbiat no man ke sakori tapi hai he la si arni si heta bangha bangalor nan ne pen hadak le nang dun etnut pul he abinong ke dak CM tuma ning chi hak nang ya porlo nang hang por ngalelo ti dak sia pedo nang poni tum sakori ki pipo ma hu pusi punang ya porlo he seta la tum pul hai he de lo ki pulo de hala bomali tum ga ning ki poke bang ye vote pi pede poke yo la so alam yo la si la so a vote ki pi la elo alam ke la deciding factor la pu tonge nang ima la pu tonge nang ima po bangke non ke bengali bihari tumari deng sido karbi tumari deng kali la porlo yo parai la pole ke ante ala reservation palam mange ani sia ta ningye lo assam reservation assam scheduled caste and scheduled tribe reservation act reservation of posts and vacancies act 1978 hala sorting hala so law ke hala dakta it extends to the whole of Assam busia daket tok do tema seta la bangke ilitum paragraph 12 along pulo state government allo tame central government allo tame council atunyong si deng de tikke la ke dake aja kong pedu un e la so allo ke pulo matidi la sila Assam scheduled caste scheduled tribe
of Post and Vacancy Act 1978 lapen a rules abang 1983 la so rule lapen a law bangke apparently 20 point roster pulo non ke 100 roster pulo la so abang ke la ke counts da six schedule area lo ke la ke ajak kong pe dono lang sita non Congress lapen BJP dong ajak kong pa pe dokok lo non ke alang litun ta pa pe dokok lo lapen porsi 2013 aninkan bang Farouk Repli master appointment sita Trogner Cap an si karbe tum long dun chot lo la support lo la puye la ke ake la karbe council tum Congress party ta BJP party ta CPML ta ningje hai he ningje hai la ke chok chil tipu ningje hai he kopi basa ningje hai vote nang pipe dat poke ye la masih hala vote adi vote ki pi a deciding factor ke hala bang tum long si dokok la sinon ke la so reservation act ke abinong ke dake en nan ni la ke NG a law avelang seta lata ke NG a law avelang seta litum kuya tum karbi unemployed youth atum alang litum case claim nang dia polo seta alang litum ta claim tek tedar lo KSA tum case claim nang dia polo alang litum ta claim tek tedar lo non ilitum ke claiming tung seta poisa we ilitum bangke la puye amasi ilitum da claim ne de lo hala chu isi ke claim ta ilitum ne doi bat lo gen de poisa bangke la puye la sinon nga bangke la so alam anisita pulo council chot kali DC da la so alo en longle aro alo ting bangke SP ta en longle DIG ta en longle la pen ASAB tum ta en longle arula ting bangke seta nong DC la pen SP tum ta la so rule en baret la envaret pen jog dat di puta advertise lo advertise ke klang ke hill tribe han ke isita vacancy ave la pen ha ke hamren ta hill tribe han ke vacancy isita ave la ke sikidul ko pia le si dolang ante la sila so criticize on dige la ke constitution ateng pen provision pialo pen article 19A 1A long si pialo ke kala criticize on ni ladak pule ladak pule ladak dak pule yo ki puamata dak article 19 along dak explanation number 5 along ki pudu la schedule tribe atum phanke la ke hala schedule ating ben si clear hala tum tribe atum phan ko pima ke me la si claim nang ji government tu balada number 5 along ke tok do yo ke la ke pudang lo bolte da ke majukta even ili tum a political racharya somja to mandang ho chingpo hede no kalang bang hala high command ke tanali si kroyore lo la pen ke mu pen la deciding factor e bang along si dokok lo ke ajak kong ke la lo sara kiro pilo la bang so puthang nang liklar dak pen ke than la pen la so Assam copy beyond so ek bang ke Assam scheduled caste and scheduled tribe reservation of vacancy post and vacancies act 1978 a rule bang ke 1983 la so ek ateng pulote it extend to the whole of Assam except wawe ada hala ka wedet hila hello ili tum MLA tum dodun clip ke hala selam ho 1978 aningkan MLA tum MLA tum kroy dun de nahi polo it cannot extend to the whole of Assam pudu nahi polo ili tum MLA tum do clip ke hala so 1978 aningkan kala epen la da ki tok ta doko ke ho la 6 schedule lo masi tok dulo the president and the governor can even direct that the parliamentary legislation shall not apply to the tribal areas pusi tok do kalang ako apply ji pusita me with special modification pusi tok do da masi apply ji pusita me special itu man kireng je phan protection na so phan ke council ben system ding nai polo kalang lo kasi akiro pilosar la so klada pot pinangan itu nonan da la so a reservation a low si tum ke da ke en bon si tum pani se advertisement da tum long no de le tum khai ke tasi ja kong ji phera nang pola pen ka chini ba tum ke nang so tasi non dam thu phit po non next bang ke ni kam sapi nang phan sa por pi po nang le hin pen ko pine ke than ji son do lo dang te nang phan sa por pi lo churu por pi lo alang li tu pen misen ju misen alam si than po lo la pen a hok pet alam than po lo tasi non nilihin pen la puson si itum kaching honai kay kacharipon political leaders
Songjapi MP MLA EM CM penching lo arpu kido an Karbiang long autonomous council along arpu kido an atumafan nili hinten nili kipu ponji tapen kapachini ponji alam ke lahen lo acceptance ko bang ilitum epitangji athema ilitum khay along inglong a khay long itum karbia khay long kono inglong so khay long pan ilitum phanang ke ber thip na joksi ilitum aphan Indian constitution and kami itum aphan our sign ang pilo 6 schedules tape ilitum aphan nang pa exercise long lo Dr. B.R. Ambedkar pen ilitum aphan lapuan ilitum aphan Dr. JJM Nichols Roy Dr. B.R. Ambedkar mason ilitum na chingona Rules and Son singing tea. Alang litum pen ilitum aphan Karbiang long autonomous council aphan ilitum aphan chari ponon chalok ponon busilitum aphan 6 schedule azapong ng pilo. Tibon sa mi ilitum labang so azapong ilitum exercise ng niluma. This is a big question to the Karbiang long autonomous council. Athema ilitum Karbiang long autonomous council atum hello nang litum hello rat aphi rat aphu nang litum hello rat apo rat apunu rat apinu lasi nang litum aphan si nilitum ke amet nang dai o alo nang litum aphan komentu si nang clan people ma komentu si labang so electoral roll nang clan people ma komentu si la haya kengsa ngatum aphan MSC bang athom tum aphan ilitum inglong so tum desi long nang ji lapen vote ta jog long nang ji lapen election ta thur long nang ji tu pen ke ilitum lada non ka chethek long ke banga khai si ilitum long MSC ta ho MLA ta ho la hai ta banga so si na ong muna ka son chethek long lo ning du pi lapen ning oi pi lapen ilitum asumar tum PC man po this is a big question for the Karbiang long autonomous council except lapen isia question ilina ladak put up thulang nang jogon thulang athe pinana tumke tangka lo si jakong du busi pinangan tum chethan lapen tangka pensi pinangan akeme ke no claim ide nonson law and order long tame tangka mane thoram jom po misuse yat kemia mane phan ke pane bam check ake no mane phan ke lo thu pla son na misuse yat overlapping laso ajakong bang son do ko lasi nili no laso question nangli long nangli phan ka juga lahan lo jong si jakong along si tangka ke dulu de jong si tangka long si jakong do ko plote ni si non BJP sarkar phan challenge lo langpi de hangi abeng lake non avilu la solar ke Assam Gramin Vikas bolo langpi de hangi beng long choka maratu manager atum kerami pen chenglo security hemkar ko katum karbi atum pinangan do dak di phumata dolo lapen manja kapre inglong asotum ST tum di masa tum ta do kuki tum ta do mar tum ta do kopia por la tum non Assam Gramin Vikas Bank nang ke introduce pen kivang pen ajoine kopia por se karbi employee tum avidet lake isi thedunga question lo ni nangli phana si pulo la si tangka si ke thema jakong ta sopu thang nang ni rat thanta labang so putha ke litum abang putin ta chini nang po lapen hey asong japi polotangte ai nisumar ing chirdupo ai nisumar lang ing itet po posi ke japon asong japi tu matha parsik peminang ji labang so ka parsik peminang ji pulongte acceptance ko bang te pick sa ke ilitum inglong aswa khai do anke nangli kopia dhorong nangli kopia kur nangli kopi khai labang lang dam desi inglong asu kiring nang ji pulotante la acceptance ko ba nang kopi party adorong la lang lepin pansi alang ni phan deng tek nang ji la pen alang ni long kido abidi sitame la charju tek nang ji la pen self determination ko bang hedi labang chepe dopik nang la nili bang thu po nili non tiso sa holong dam thulang nili bang thu po ni nang li long la sinon nili tiso sa holong dam thulang la sinon pa beng hoy akoison nang sinang nang li phan tam ya ko na tu po tangka si thema ja ko nang li rat phan pilo thani jong si tangka si thepulo de langpi di hangi beng phan nam dam de non no ruling government tum talo wan de no that in ako restore no wan thu de no people o ne de la si kolo bang si akinang lo tangka si akinang mai tum jakong si kinang lo council long dami la so putar rat phan pilo la so bange langpi de hangi amen ba prai po la pen ge gram sam gramin vikas bank sinon ge pado dia prang
alam ben si laso bangai kado weta chini lo che thang group lo lama si karbi kene bo ni tu DC fana lo pidam lo gela pidam lo government fund oh lan jodoi karbi lo tur mas council fana lo pidam lo ge ende lasi DC bang pulo nang tung lang pi dihangi bank sinangji pu atung social look dak karbi long ko ama look organization ke do la pen political party kon ma ke do nang tung sehar group na lo ang to nisi la nang tung la mane nitum ke la sinangji lang pi dihangi sinangji punang tum la so kecerai lubang la lulang pinon puta DC bena hang pe dulu ke oh tang de la so longe karbieng longa CM em bang kor troke la tum jong si doi pak DC fan pilok de amen la de jimini ke kalan oh lagi adima masih lagi itu maka ader ke democratic Oh. country lo pen itu democratic country harus itu ke dulu ili tum kar biara tum lo jong si majority pen ar mucing som open itu cepek lang boson de labang dokok jilang mede adima ajaga constituency ke bang suring ko si wood jok si ABC fan council long tolo kalan ajaga along bana constituency ke bang suri picap bang suri thong ke banana tum wood jok pe hai sida council long tolo lancho de MLA tum dola oh lasi la bang kora trok tum la karbiang no ang kangpi arara tum a farman loge kaddo ko bi tum ta tum de langpi dihangi ke lalong le pu udun na cholo karbing lo tum mas council long sa ja komiti loge kalan lo la tum jong si ditung ke LDRB ke panowe na ipu jong si la tum jong si DC fan lo pi ang so jong si lo pi pute LDRB ke phongo teng si do thipi mene kalan la pen do thipo lagi nge non kisung ke lo employee kar bi tum kiduk dia tum ke charlie thek mu cho tum ke non ke halak aprang langpi dihangi LDR dilong kelong nuntang aboreng anda non ke avedelo Assam Gramin Vikas Bank nang introduce pe la jo kar bi tum ke avedelo la si hala nang lige puke tangka si ke thema jakong sige jakong thelo si ke the Oh, body kalan. an ke hala ki pudam bangke ilitum hanang pachinia bangke knowledge is jakong body kalan knowledge is power la si money is powerful hada ke pugalian thadi kale money is power pugali yes knowledge is power pu si kalan la si knowledge hala neligamatha kachini ke la son ho la langpi puke karbietum langpi along ke la ke culture music kaduk kavet alun antahedi langpi along si do etla la puyo langpi along ben do et pugali ben langpi ben kacerap do pikhanya la si karbietum identity la ke la si langpi bi ben dihangi ke la ke di masa tum culture an ke hala dihangi alang roy penta do pikhang lama si hala dihangi tum di masa tum identity besar lo la ke emotional abinong ke emotional po sentimental bostu la ke ba la si la ke illegal kam da kali thang rali dihangi la pen langpi po amen ke chibi ke ilitum ang thek la ke la si hala RSS Bongo Sena pen BJP atung ke la ke ilitum ang thek kapiwir dia panlok si ke claim pojo la si alang litung ke karbietum ang thek lo la ke phala so akachini hedi awedet plan si ajakong da awedet lo aseman kachini si jakong memang tidi masih chini ingtung de lo chini ne de lo alang litum ajakong da awedet lo ningje dun ta hai hedet lo government ang nu la puyo la posi ilitum karbi la pen di masa tum identity ta chi pivir dun det la pen lancot takali aprang hot ke langpi dehang ni ke do ko ke administration ke State Bank of India ban si ke claim collaboration ke State Bank of India ka la ke pu di pu bethe ta ninghok da do la bang enjoy ke ka ching ki dam ta joy ke ka je our head office da di pu Guwahati si do joy ke sedanon ke in Bank of India body BOI ban si ka che podun la non Gramin Bank bangke angge BOI ke la Kolkata si do lama si bang appointment kado beta Assam le claim ta li ha lo frequency nang claim wrong lo lama la si ladak hini ni lige theklong hini hormu itum ke ladak kana hok dolo isi bange cho kamatum da avedelo aben isi bange tumang thek identity ba hini hormu itum los kalang lo la si abinong
money is power puli pugali Kali. knowledge is power po abang amar ni ilitu leader dengan knowledge ka ya pot jadi lamun se power abedet lo poisa amang lagi do lapen poisa alang litu mapar ke hana dispur gitu minister dum sike om thuna nga poisa ke amar hana tuman la tuman ne nam thu det khang yang lo bang ke amar si litu ma power ke dam jui lo sir pulo tante political ajakong masih cicini ne dat lo Cining ne dat lo lapen ke political ajakong exercise te dat pena jok si elitum schedule tribe areas apan ke justice ta elitum long le det khang Kai da partiality ke plak partiality po bang tepi la injustice po bang tepi la sili tuma panta la jinje grosio da itu tuma ikitando principles of justice, principles of equality la haya kitab ta political science along tok nak ni la haya kitab ka porhi la haya kichini pen iputar lok long itum aning itum akar zong itum aning arlo playing sexy ni inut political leader lo plodang te ilitum justice pinangji abang kutin panta lapen ilitum equal treatment labang ilitum pinangji lasi ladak isi Tripura pen nangkelo do ya kacuning ri soran cakti press atum lasi tumpan Hindia lampen nang pacinia sonte pusi alang tum kacuning ri lasi English pen tame Hindi pen ninggi dan nang litu Hindi pen si सैमसन टेरोन हम लोग के बीच में आज रिटायर्ड IAS ऑफिसर JI कथार हम लोग के बीच में है और साथ में APHLC का वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर राजेश टिसो और साथ में हम लोग का APHLC वीमेन सेल सेक्रेटरी ऋतुक्रम सपे भी है हम लोग के साथ में हम लोग का आज हम लोग का टॉपिक जो है टॉक शो ऑन 6 शेड्यूल 139 में स्पेशली हम लोग जो सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है जो वर्डिक्ट हम लोग का जो 66A ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट जो वर्डिक्ट ऐसा दिया कि कोई भी हम लोग अगर फेसबुक में या ट्विटर में कुछ ऐसे लिखने से पहले हम लोग को डायरेक्टली पुलिस आके हम लोग को पकड़ सकता है लेकिन अभी जो वर्डिक्ट दिया है कि हम लोग को लिख सकता है हम लोग क्रिटिसाइज कर सकता है गवर्नमेंट जो हम लोग के हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हो या कुछ ऐसा होने से हम लोग का जो विल है हम लोग शेयर कर सकता है हम लोग का जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो हम लोग फ्री एंड फेयर हम लोग आज ये है मेन पॉइंट ये जो है चिलेमस और जस्टिस RF नरीमन जस्टिस ने ये वर्डिक्ट दिया है उन लोगों को भी बहुत धन्यवाद क्योंकि हम लोग को ये वर्डिक्ट देके हम लोग का जो डेमोक्रेटिक राइट है जो इम्प्लीमेंट हुआ है आज इसलिए दो जस्टिस को तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और दूसरा पॉइंट जो है हम लोग का जो मांग है आर्टिकल 244A 69 हम लोग का मांग अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ होने से हम लोग का जो लीडर है जो हम लोग का काउंसिल में या पार्लियामेंट में या असेंबली में हो हम लोग का लीडर अपने कॉन्स्टिट्यूशन को खुद पकड़ के मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली वो मांग नहीं करते खुद अपने वोट बैंक के लिए अपना कुर्सी के लिए ही तो काम करता है इसलिए हम लोग आज तक जो आर्टिकल 244A है वो भी ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है साल जा रहा है अभी तक ये इशू लेके आज तक MP या MLA और ये काउंसिल में आज तक यही चल रहा है ये आर्टिकल 244 इशू लेके पॉलिटिक्स खेलता है इसलिए हम लोग का जो ट्राइब्स है हिल ट्राइब्स है कार्बी दिमासा कुकी रेंगमा मार खासी गारो तिवा सबको अनुरोध करता हूँ कि जो हम लोग का इशू अगर इम्प्लीमेंट करना है तो हम लोग इकट्ठा होना बहुत जरूरी है और आप लोग को भी हम रिक्वेस्ट करता हूँ कि त्रिपुरा आप लोग जितना त्रिपुरा सा है
साथ मिल करके आप लोग का जो मांग है, काउंसिल है और त्रिपुरा सा सेपरेट लैंड है, जो आप लोग अगर इकट्ठा होने से आप लोग का इशू, आप लोग का जो मांग है एक ना एक दिन जरूर सफलता होगा। और मेरे तरफ से आप लोग को भी बहुत अपील मतलब रिक्वेस्ट करता हूँ कि साथ में काम कीजिए। जो भी पार्टी है, आप लोग पार्टी को ना देखे, अपना जाति को देखिए और एक प्लेटफॉर्म मेन स्ट्रीम में आके आप लोग त्रिपुरा के नाम से इकट्ठा होके अपना पार्टी बनाइए, रीजनल पार्टी, और एक का मांग भी एक ना एक दिन सफलता होगा। और दूसरा पॉइंट है, हम लोग का जाति जो है ट्राइब्स पीपल, हम का जो विजन है बहुत छोटा, बहुत शॉर्ट साइटेडनेस है। हम लोग दारू, पैसा और घोष लेके इलेक्शन में कॉम्प्रोमाइज करता है हम लोग का लीडर्स। और बहुत सा गांव में जो गांव वालों है, वो लोग कुछ इलेक्शन के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। वो लोग का जिंदगी में क्या खाएगा, आज के लिए कल के लिए क्या सोचते सोचते ये पॉलिटिक्स का बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ भी नहीं मालूम वो लोग का दिमाग में। और वो लोग के बीच में कौन ऐसा फैलाता है, वो एक है स्टेट गवर्नमेंट का एजेंट है, और साथ में जो हम लोग का लीडर्स, स्पेशली नेशनल पॉलिटिकल लीडर्स, और जो वो लोग हाई कमान होता है, वो लोग तो हमेशा वो लोग का राइट्स, हम लोग का राइट्स कभी भी यूटिलाइज करने नहीं देता है। और हम लोग का जो मांग है वो सफलता होने नहीं देता है। इसलिए हम लोग APHLC के तरफ से हम लोग का जाति और कार्बी आंगलोंग और डिमा हासाओ जितना शेड्यूल ट्राइब हिल्स है, वो लोग के लिए भी अनुरोध करता हूँ कि साथ में अगर हम लोग काम करने से 6 शेड्यूल भी फुल इम्प्लीमेंट होगा और ऑटोनोमस स्टेट भी मिलेगा। यही है, मैं त्रिपुरा वासियों के साथ यही आज हम लोग का शो के तरफ से यही 2-3 पॉइंट है आप लोग के लिए। इतना ही मेरे तरफ से बोलना चाहता हूँ। Non apoda dolo posi itum next appoint bang dam thukil na itum la bangke itum songja ni kipadusi songja lam itum chethan ponang karbiang long ta itum songja thukil lo lapen la son si dambom bang bom lo pinitame pinianian tame dambom bang bom lo lapen lapwana songja ki ong lo maputang te itum Samson Singh dia sona songja ke itum long le lang ba long le dera sonu lasi itum karbiang long ke kiwir posa sitame itum lang dam na piniani ta corruption si nang badong ong kehe no tum sinang plengong ong long le ka chjor border long le ka chjor lason si itum adet ke heno bom lo kipa me tum ke ong lasi kopuson si itum labangso itum adet non kiwir polong kopuson si itum kachihar jardun thekjima lake leaders atum lapen leaders tum chot kali itum rat atum anta ko puson pen situm kachirap thek lason lama leaders puge kapre ka bostu le kaselam kali di leaders is not manufactured specially. It is not manufactured specially. Akapre leader lo dei la ke ho pura ar nam ta thip vong vong pule nang pechon lun la pali abinong ke la sa leader ke la public ke tong vong ba sinai klang la si society aham phang yong si misen dak hedi haladak ben leader da ke melonai klang po la boyo la si ilitum leader ke make klang yi pulote ilitum aham phang itum a society ke a society ang bong itum misen nei society muloti pulo anut tilo adon tin anut tin mun si misen nei la boyo pupe de la ke ilitum ke a ke make klang thek thela ke me leader ke anke la si atumi heta pulo je ilitum sakori ke long le penajok la salam neli therak me me sita ninge dat lo bang ha along kaprek arlo so tumta pinso tumta
lam juno nang nak seta che Jordan dat lo arlo so tum ta che Jordan dat lo punitum ningje bang ke lang dun atum anan than lo pa hala da ke dora patum nan than lo la ke la pen la son pulote la ke ilitum ahampang ilitum society ke metek telo akolong si ilitum yong si lata chi punang ni pulote hadi tek lor le tike nang punang ni pulote hadi main ni lita hala ke bang kasi jortik holen ni ta bo pul ke lang dun lor ka lidet ke matio niling no ke la ta bang da klem ha hete lesson ke lesson ke mute ilitum chini lo la pujo la si nona mata ilitum la ke che thanang kok po ka che pa vedet je pan model tu om pike unilu lagi la si itu mas society ilitum hampang sapa et nangji clear la pen ilitum akemang la pen ilitum value of life pe hadi value of life poisa dona ke chok lo marli pa so value of life pulote lage ilitum ekivir lo pini ke lason ke matha jok si tum ke council la ja ko abi bom so tumara ta du bom lo aku la poisa dolo te chok lo pusi ke pulo ga didi jong si chok lo te pude la autonomous state long lok nang pule long lok ke det lo gente la athema la ke poisa dolo te la ke chok chi poisa ke do chor le ke chok kali la si autonomous state ta long le det lo autonomous state ke long ke aphibi ko sik sidulan ta hala paragraph 2 sa paragraph 7 pe Allah selam nanji pa apa je lagi sik sidul ke hem the kup sidul dulu hem the kup sidul sik sidul ke danda compliment accident la pen ilitum ke karbiatum ke chok cheta ilitum ta chipunang kokpo ilitum ke pupete chipupete self confess with ining aklong pen heding kache piking ing tumte confess with di ahok lama ala soalam nili nang no atto manejo nang corporate dun intung tuk lo la so appoint na ba nang li pulo la emit hang pen chi confess fe pulo tang ke la da akini wang un ke ubang ke ahok lo ra that ning chiroi lo na la si alang li itung chi honai jai ka thar sar pulo emit hang self determination pen wang nang ji la si la da putha nili warning to the self-realization is the source of a better growth. Kachikubir. Self-realization is the source of a better growth. Nili jong si hem a hem in dona hem hem a ham hang mesen nanji pulon ke ni inulaw so pi ni posona order dulma ni hang chi realize nang lang ni hang mesen lo pulon ni hem sor phanta ni pen ni alang constantly ni akimia tuar ni one take sumar kami po bok core of life alang ni kupon lasladaki ilitum service mepit nanji posona service lo laki A to Z A B C up to Z ke thega son thot itung akar bi anglong autonomous council tum service pipa menangji lapen social justice labang pipa menangji lapen dignity and worth of the person importance of human relationship labang mepit ni kado kawit pen sita me don rabo khandet kabilo ladar ni li sing jo kham na athe मोबाइल को पिहाई सिया पॉइंट है सोशल रिलेशनशिप लासो रिलेशनशिप का भी आजोइने से पिनी बेंगलोर के पीपल चंदा नंग को ने कलांग ला किदु किला तुमपेन को पीपल चिंकी दाम दे चेथान थे हाला तुमकार ई पीपल चिंगी तुम दे कर बेंगलोर के थे दिंगे तुम कलिया लगा चिंगी अंतुम तेजी ali hala tumang ulta papiduk uli la si duk on si election hut posan nang hangi ke चिर पायो पामे पोए दी hala suwa alam the aklong ti ribdam alam bangket mane aklong alam bangket hala RSS a bidi lang no si so a job awuring over hala dak non lockdown operating ay sila pusa lata cardia pandet tu lake this is a big injustice ladar correction back nanji ladar ke pu lage advertise la ilitum cardia khayang bong pole yo puda lake cardia khayang bong pole te cardia lo pir khe dang cardia tum han la hai ke ha la pu yo la si
lalu lapen ke mupen hala ison bahadi ili tum ne karbi tum cikubir nei mati cikubir ni kopisi tum chokche ili tum karbi tum cha pacho bay piglete ri upukok ti di pacho bay piglete asomni ri pikori pukok ti ala pu anakeri te hal American NASA dun sehan ciklu sik dun nai le pu anakeri warate di abinonge keri kali kapacho bay lagi kapacho bay kaparlin kapacho Mala hala paragraph 2 sapara 7 on the with the approval of the governor the Jogun Choklo aho alam than the lora 1969 autonomous state reject lo lapen ako more power hangthuli lo oi hangthule lo man la power paragraph 2 paragraph 7 ta Assam government pa chipi su det lo do ulo ini tu kan son hai sin anta cikubir be ton ken sita me ini tu cikubir nahi lagi cilut sai de ini tu nili ning duk pik kopia potsi ini tu piniar ni ta ini tu cikubir be dat ma piniar ni ta ni inu da litar lupu matha dam lupu pulo tangte kopia potsi la ini tu realize take that ma I have a big question to the Karbi Anglong Autonomous Council. Lapen isi emegreng lo ko nili technology po non winter season nang lilipo train reserve pon lipo rada fan pon lipo hemprega farman autonomous state farman hadat ke dami ke ramlila मैदान jantar mantar nang si reli dami hala da ke komal India prime minister ma ke doji ave presidency ke doi ma ave speaker si doi ma hoda ave inde question lo lake lasi parliamentary pen extra parliamentary parliament long sing ningje ni ada kon se resign nangji resign ni lasilada Abraham Lincoln ta pupot be sure you put your feet in the right place then stand firm Abraham Lincoln kipu lasi ilitum akeng karjap kodak ma labang so akeng karjap ki ilitum right place a hokpet adim si ilitum arjap nangji an ki ilitum dot hipu Abraham Lincoln ningkan kre isi election ke contest alang li kachi realize labang so alam ning dokongno ape alang thitheko Abraham Lincoln ape thitheko ape abang Abraham Lincoln hanpulo opo nang non ke ningkan crazy crepo lan pleng tanglo tanang ki chotap ki junta nang drugs abiri duma cigarette pencinglok nang ki chok pinyani nang ni phanang chikobir tha pinyani nang ni phanang nang che confess tha ningno upe ne pini penapar lahai ki chotap ki juntap ne chochelo lape ne monit ki meman po rada phan ne ahok pen ne sai clan people ku kachik chak penamat apaya bang aning kang sampen alang di chithia vedel tapini Abraham Lincoln ning kan crazy appearance tami Abraham Lincoln abang pini president of USA alang di nang timan lapen alang li penazok amit hanga khaya phan chilang lo sili tu karjap ta itum firmness dunanji lapen ahok pen litum justice rights labang perfect si pinangji lapen ladak nili sabse jogon chok ko pijo dia prang lasi ladak nili ki jokdon kangtung bangala henlo itum leader plotang te aprang si ahok pen nei halakar jaba bang talo lapen ke claim ke dam punan tame tum ahok pen nei non itum lang nama rara tum ke election hai nei pulo rara tum ke pihailo itum ileglo ingwailo songja dam hanta tame latum bang haidera phi pulo terat phan lang le det lapen rara ning ke hanga ting claim bipida lasi non ki padusi ke la henlo kachi o argument kachi o resignation abang claim bang belang non congress atumda claim kelang lapen non dobom BJP atumda claim hai he la sokam bang la so sai bang lasi resignation claim lo pulo tangte labang isia result mate isi itum theklongji ni sir kala lasi nili pijo dia prang la hello leader pulo te kosan lo John C. Maxwell ningje lo a leader is one who knows the way goes the way and shows the way kusi pulo leader pulo te itum ningje chot amat akam claim ke dia alang ma ki me ningje o mat hala ame thang bang claim pulo te la ke somja ka di kusi pulo dak in ladak ni lipudu ning tum Karbi Anglong ke leader pulo te hala rong asuk kopima ningge dog la si claim nai ti ko marli rong aso aninge dog a ling le claim mon te rong tum ke kat du le ke tek sai se tum kali de hala tum han ke japo nang ya bang se akam ke ti la si non la Maxwell ki puta la hello atowar ta sini lo la pen atowar da pe klang lo la pen atowar ta dam lo la bang nang ji
lasi ahok kapit kelang pon hala bang ke dia da bang ni ke hang link po bang chok che lo lagi alang li panda peking dia nang po lasi non la 1951 aningkan pen non an komalo 6 dulu lam nang than de tum chini de nang di picek lo lagi athe tangka hor ok men si mekang di blindfolded di ituma phan lasi non bang ke itum imek ching punang po ahok asongja phan itum lang dunang po awra dur chini munthi dunang po itum etar lok dolo imek dolo itum analyze in chapsi itum ahok atobar tum ke kam siona po to pening we talk on 6 dul ingding pharo sira thomke ba se kebalong nai che tong non sir jai katha retired IAS officer nangli funding at long pen choro par piglo dat ke wang pot la pen sir justice APHLC vice president nangli phantame ningarong lo ke wang pot la pen ini ritukram sapi APHLC women wing pandami apor kimi nang chito la pen ning ki pathe do na lam rat phan ki than pot nang pandami akero paper big lo tola sipining we talk so on 6 dot ingdeng haro sira thomke ba sir ke ba bang ken tum la pa na tum phan anda meaning ak long pen choro lo nang tum an sharing no la pen bang tripura tum ke ki duk kisung itu answer selang tum ki vir ko 100 kasi itu te alang to anding si parong itum bori po na English mix la son thapon po lasi pining we bangken tum la pon si kang ton no kadu kabi panta langira sharing no itum share lo pedang tum cetang po aron alam anda tum thek po lasi ninga klong pen tum han chorolo lasi pining we talk son 60 dol ingding pharo sida thamke bra setkap ke itum pon si kang ton no kadu kabi panta ajo ke me cardon